मुभीको सुट हुँदैछ अनि दिस इज अ भेरी एक्साइटिङ मेरो फर्स्ट प्रोजेक्ट हो यहाँ आइकिन and I'm very excited. हाम्रो यो whole team is very excited for the project that's going on, and I think it's going to be a really great movie. सबैजना एकदमै हार्ड वर्क गरिरहनु भएको छ. सबैजनाले they're very focused, very driven. सिद्धार्थ सरले मलाई एउटा लोकेसन म्यानेजरको आधारमा काम गर्ने मौका दिनुभएको छ र यसमा काम गर्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ मलाई र एकदमै हार्ड वर्किङ भइरहेको छ हेर्दै. Well, I love it. I am doing the special effects for this, and I think it is a great film. I think that it's a message that needs to be told, and I'm really excited to be a part of it. I would like to say that enjoy the movie. It's going to be very good, exciting. We have worked so hard for it, so please do like the movie and don't forget to watch it. सबै टिम मेम्बरहरु पर्फेक्ट हुनुहुन्छ, काम राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा म एकदम खुसी छु हैन. राम्रो आउँछ होला प्रोडक्ट. पछि तपाईहरु सबैले हेरिहाल्नुहुन्छ. The entire team is so perfect, so I love this project. हाम्रो जीजी भनेको चाहिँ हामी लभले मायाले बनाउँछ हाम्रो हिरोइनलाई हैन. सी वाज किलर लिटरली. अनि हाम्रो डे वाज द मेकअप आर्टिस्ट एन्ड स्पेशल आर्टिस्ट. दे बोथ वर. डे वाज लाइक लिटरली द बेस्ट एन्ड मेकअप आर्टिस्ट. एक्सलेन्ट थियो हैन. एक्टरको त कुरा हैन, गणेश सरको कुरा नगरौँ, केदार सरको, सिद्धार्थ सर, उनीहरुको त कुरा नगरौँ. लेसन र आज म यो टिमहरुसँग आबद्ध भएर काम गर्दाखेरि मलाई एकदम खुसी फिल भएको छ र यो सर्ट मुभीमा आबद्ध हुनमा चाहिँ मलाई सिद्धार्थ भाइले अप्रोच गरेको थियो र यस्तो मैले स्क्रिप्ट पढेपछि चाहिँ एउटा समाजमा एउटा अलिकति पोजिटिभ चेन्जेस हुन्छ भन्ने मलाई एकदमै त्यो पोजिटिभ भाइब्स त्यो आएको भएर चाहिँ मैले यो टिमसँग आबद्ध भएर काम गर्नको लागि ओके भने र आइएम सो ह्याप्पी. यहाँको टिम मेम्बरहरू सबैजनासँग मेरो एकदमै राम्रो बन्डिङ पनि भयो र म खुसी टिम सम्पूर्णलाई धेरै धेरै बेस्ट विशेष दिन चाहन्छु. अब रिजल्ट त हामीले हेरेपछि थाहा भइहाल्छ. सो लेट्स विश फर अल द बेस्ट फर द खुसी टिम एन्ड थ्याङ्क यू. धेरै कुरा सिक्यो अन दिस प्लेटफर्म हैन. धेरै कुरा जान्नु पनि. She's the heroine and I'm the makeup artist. Yeah, she did a really good job, so I'm looking pretty because of her right now. Yes, and she's Miss Nepal North America winner. So here's the crown for her. But okay, Kusi, tell me, how was your first experience with a new crew and everything? It was amazing, to be honest. I think America, I think this is the first project that I have done with so many people. The best part was that every one of us is so young and they're so passionate about it that if they actually keep doing this, I think you did a fabulous job and I'm sure everybody agrees with that. Yeah, I think I agree with that too. How do you like this story? How was your overall experience? Did I ask that earlier? No. So basically, I think this is something that we all know of. हामी सबैजनालाई यसको बारेमा थाहा छ हैन, but the way we portrayed your short movie ma is, I think, is the first time that we did it. कसैले पनि गरेको छैन नि, right? So I think that's very interesting. I want to ask you something. Okay, you ask. Okay. So I think this is the first time you did like short movies or like makeup, right? So how was your experience? Because I know you've been doing in beauty pageants and everything. So tell me, how was it? My experience, I think it was pretty chill. I thought I'm so used to, so much headache kind of thing while doing makeup, but this was like very relaxing to me. Because of me, right? Yeah, because of you. सर मेरो बेस्ट पार्ट चाहिँ जस लेजेन्डहरुसँग काम गर्नु पायो, गणेश उप्रेती, केदार उप्रेती सरहरुसँग, अनि स्पेशली अनि डाइरेक्टर हाम्रो सिद्धार्थसँग काम गर्नु पायो. त्यो चाहिँ बेस्ट लाग्यो. अनि नयाँ टिमहरु पनि चिन्न पाइयो अनि राम्रो भयो. त्यो बेस्ट लाग्यो. अनि वर्सी त्यस्तो साह्रो थिएन, तर निन्द्रा चाहिँ अलिक नपुगेको. त्यो चाहिँ हाम्रै कमजोरीले हो. राति हाम्रो फन पनि पार्ट हुन्छ हैन, त्यही भएर चाहिँ ल सक्यो होला अब, राइट? ल यो स्टोरीको आइडिया चाहिँ धेरै लामो समय अगाडि आएको थियो. एउटा भोइस सेयर गर्न मन परेको थियो अनि मैले जब म फिल्म स्कुलमा थिएँ त्यतिखेरै मैले यो स्टोरी लेखेको थिएँ अनि त्यही भएर त्यतिखेरदेखि प्लान गरिरहेको थिएँ. अनि जुन आज यो प्लान अहिले आएर एक्जिक्युट हुँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो भयो. आइम रियली ह्याप्पी वाट वी डिड, वाट वी एक्म्प्लिस. जति पनि आज यो टिममा हुनुहुन्थ्यो, दे वर सच अ वन्डरफुल पिपल, very hardworking, very dedicated, हैन. त्यही भएर नि आज यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट भयो. I auditioned almost 30 girls and I select one girl that was absolutely worth it.
She was marvelous. She was amazing. Usko performance, man, I loved it. She's awesome. Yes, but the camera is not gonna show you. Yeah, that was wonderful. I'm gonna request that everybody to watch this movie and जति पनि हामीले मायाले प्रेमले बनाएको छौँ तपाईहरुले पनि हेरिदिनुहोस् होला अनि yes, hard work obviously. त्यही भन्दै yeah, I hope you guys are gonna like it. Experience here was fabulous. There's nothing to complain about. Everyone was super nice, super good. They did their job, and it was just super easy. There's nothing to complain about.